Evo jedne korisne informacije za sve koji planiraju put u Solun. Od početka oktobra će početi sa radom aplikacija Flyover koja će vozače u realnom vremenu i 24 sata obaveštavati o stanju u saobraćaju na glavnim ulicama Soluna, a posebno zapadnog Soluna. Mape aplikacije kreirane u saradnji Saobraćajnog instituta Grčke i Google će između ostalog uključivati i ulice u opštini Neapoli čije smo vam nazive ispod napisali, tako da vozači mogu da biraju rutu kojom žele da se kreću i da dobiju sve potrebne podatke kako bi nesmetano mogli da stignu gde su se uputili. Istovremeno, do kraja septembra biće isporučeno oko 800 parking mesta u centru i perifernim delovima Soluna. Ova parking mesta će biti dostupna dok traju radovi na zaobilaznici oko Soluna, a konkretno biće dostupno 400 besplatnih parking mesta u okviru Međunarodnog sajma Solun, 242 u luci Solun uz minimalnu naplatu i 200 u okviru zgrade suda, kao i u okviru železničke stanice Solun. Nadamo se da će ova informacija biti korisna svima koji uskoro planiraju da se zapute prema ovom gradu, a ukoliko se prvi put nađete u Solunu, detaljan vodič kroz ovaj grad možete pogledati na sajtu nikana.gr.